Jak maluk sira, telespectadores Gemen TV Cristo Hadon. Episódio badalai dane iha capela mutudare. A episódio badalai dane ita foti tema Jesus halo retiro no jejum loro hat no lunelara. Evangelho ita foti hoje Evangelho São Lucas capítulo hat versículo ida to versículo sanulo resindolo. Firmai ita baleha mutuk. Na con o Espírito Santo, Jesus fusig Jordão. O Espírito lore Jesus barra fuig maran. Iha neba, diabo babeurnia, iha loron hat nulu nelaran. Iha loron hirak neba, nia laham buatida, ikus mai nia hamlaha. Diabo dehamba nia, o maromag ni wanduni karik, dehantog bafatuk sirane atunak filag bapaun. May be Jesus Satan, hakerek nani sona, malamores deit ho aihan, liutihane, diabo lore nia ba fatin a asida, ho di hatudo ba nia, ia tempo ida deit, reinu hoto raiklaran nian, ho di deham ba nia. Hal se fo ba o kbit, no buat sirane hoto nia gloria tomak, nebe saran hoto tihona mai hau, ato fo ba ema nebe au hakarak. Ne duni, wadora hau karek, buat sirane hoto onian. Mai be Jesus satamba nia. Hakerek nanis ona, o se adora nai o nia maromak, nia mesak deit mak o se servi. Tuir mai, diabo loritiha Jesus ba Jerusalém, o di halo nia hamrik, ia templo nia tutun. Diabo hatetemba nia, o maromag ni oang karik, so oan hosine bakaraik, pasa hakerek nanis ona. Nia si haruka ni ain justira, ato tau matam ba o. Nomos, sira se lori o iha sira ni liman, ato oniain labele sidi iha fatu kida. May be Jesus satamba nia. Hateten tiha ona mos katak, o se labele babeur onia nai onia maromak. Koko tiha dalan oioin atu babeur Jesus, diabo husiknia to tempo diak seluk. Maluk telespectadores sira, ita iha tempo quaresma nia lara. Tala ruma ita husuk. Amba saída maka tempo quaresma iha loron hat mulu. Ita hanoin katak, povo nebe bolo naram, povo escolhido, nação escolhida. Povo ne, na imaromak, hasai sira, liu hosi Moisés, durante tinan hat nulu nia laran, sira sai hosi Egipto barai Canaã. Ha foi ni Novo Testamento, nebe foi na Rona, Jesus halo jejum, durante loron hat nulu nia laran. Nem a razão, hat nulo ne mai hosi experiência espiritual sirane. Jesus halo jejum durante loro hat nulo, quaresma dura durante loro hat nulo mos. Maluk sira, tema badalaida ne, tau kata Jesus halo retiro no jejum loro hat nulo nia lara. Maluk sira, tamba saída maka, how dihan kata ne retiro, também tahtene primeiro hoselia fuan. Jesus dagaan, Jesus hasezan. Bai harai fuik maran. Katak ia fatin nebane laiha be, laiha hahan, laiha fatin mahonida. Ba Jesus atu bele hamahan an. Ne kata Jesus retira, Jesus dagaan, Jesus haketakan. Durante loro hat nulu buat ruane la ohamutu. Além de Jesus halo Jesus, mo Jesus halo retiro. Jesus halo retiro, tamba sa. Retiro tamba Jesus coloca ni an mesak la ho buat selu kida la ho ema ida. Ia det maromang na futaroi. I dehan mos katak Jesus na kono ho Espírito Santo. Katak Jesus hadokan ho se buat selu nebe maka bele impede nia to kontakto ho nai maroma. Atu nia bele murislos ho maroma ke Espírito Santo ni orientação. Tamanema kita hanaran, Jesus halo retiro, Jesus halo Jesus.
Malu sera, ita hatene katak. Ia Jesus nia retiro, Jesus nia dadaan. Nia dadaan hosi ema sira nebe mak lor-loron, sempre acompanha nia, sempre hamaluk nia, sempre buka nia. Jesus dadaan hosi preocupação ser seluk nebe, sempre atende ema barak. Jesus vai refugmaran atu hak matek det ho aman maroma. Jesus dia encontro pessoal ho aman maroma. Maluk sira tamba. Ia Jesus nia retiro atu buka carmetin descobre det maroma nia vontade, maroma nia plano. Atu Jesus labele contagia fale ho mundo nia interesse sira oyoe ne. Diabo aproveita. Ia Jesus nia retiro, Jesus nia jejum loron hat nulu ne. Diabo começa tal tentação tolo ne bebok teves ba Jesus Cristo. Ida dia kata durante Jesus nia jejum, Jesus nia retiro loron hat nulu. Tama Jesus la hambo tidak. Iku sumai hanesat ema Jesus hamlaha. Wai hira Jesus hamlaha. Diabo aproveita Jesus nia hamlaha ne ho di basic ba Jesus. Diabo começa a tentar. Mas diabo, koko Jesus, atu hare Jesus karmetin ba nenia princípio, anessa maromah neon, o de usa milagre arbiru kalai. Diabo deha. Se o maromah neon doni karek, agora o hamlaha, fila fato sira nebe barbarak ne, sai paun atu obelehan, ne ola bele hamlaha. Hasuru tentação ni dane, Jesus laiha negociação barbara. Jesus diz andei, hau maromak filho, hau los moris vai handei, mas que hau isi nema, mas be hau moris mos hau maromak ne futar leia. Nebe a resposta bada kuan ni dane, halo diabo ninia ibun taka kedas, diabo leha tan razão ni datu tenta Jesus, atu bosok Jesus, filha fatuk bapaun. La para ya ne. Diabo continua, kakutak bosok ten niya nenakonu. Então niya lohitan Jesus, itaharehan nesan diabo maksai fali mata dalam ba Jesus, diabo maklori Jesus. Lori Jesus batao iha foholete nida. Iha foholete nida ne. Diabo hatudo. Reino hoto mundo reclara niyan. Glória hoto mundo reclara niyan, kebit hoto mundo reclara niyan ba Jesus. E diabo bosok, diabo dehan. Buterna huta hunia, agora eu nele malara. Hau he liberdade ato fo ba sede. Importante maka e mane tu kultur ho de adora hau. Agora i hau ne oin. Se o tu kultur barai ho de adora hau pronto fo reino sirane, ricuso sirane, gloria sirane ba oho tu kedas. Jesus hare ba diabo ni bosok teni dane. Jesus dehan hakerek nanis ona. Katak o tu kultur ho de adora det one nai one maromak bania mesak det mak osi hahi kanai hare baidane katak laiha buat selu kidane be forte liu maromak ne nara laiha buat selu nebe forte liu maromak ne lia ba segunda tentação diabo lakon tama Jesus kar maromak ne futar lian hakerek nanes ia sagrada escritura. Diabo tenta badalar ruana, Jesus la mono, Jesus la lako. Então, dengan kata diabo lori tan Jesus batoi ha. Templo bos Jerusalém ni leten, reinar, hafoin, diabo bosok Jesus. Agora diabo começa carona ba maromak ne futar lian, odi dengan kata hakerek nanes mosona. Kata maromak se forde, maromak se orientação ba anjo sira. Atu tane o tamane haksoi tumba karaik. Anjo sira se tane o he sira ne liman o nyain sila sidi he fatuk ida. O se ila hetan susarida. Hare bedane Jesus usa no poder maromak filho ninian duni diabo. Sai husine. Labele tenta, labele koko o ne nai o ne maromak. Nebe tentação nikus ne. Jesus anessa maromak filho ne duni sai diabo. E Jesus dia kata, hau ne one nai, labele tenta hau. Yang malu sera,
E a versículo icos liu, versículo tolo, e a passagem evangélica, né? E tá rona, dehanu né? Kokotiha dalan oioin atu babeu Jesus, diabo husik Jesus, to tempo dia selo. Maluk será, versículo 1 né? Dehan maita katak, diabo kokotiha ona Jesus dala tolo, tenta Jesus dala tolo, Jesus la monoida. Jesus la mono tamba karmetin maromak nia futarlia. Ida, Jesus dia kata, how la moris hoi handeit, how la larametin bai handeit, how larametin liu ba maromak nia futarlia. Maromak nia futarlia mak sustenta how, maromak nia futarlia mak fohan how. Ida segundo dia kata adora maromak deit, la adora tambot selu kida. E daí Jesus usa o poder maromania do dunia. Mas be diabo kala se Jesus solaran moras o di hela. Tamane di kata diabo hin na fati oportunidade tu irmai. Buka na fati tempo dia ato bele tenta na fati Jesus. A verse Jesus bele mon. Marco sira. Hoi dane ite tempo quaresma ne laran. Mas ta Hanoi Jesus, halo retiro, lorong hat nulu. Halo Jesus, lorong hat nulu. Diabo tenta nia, primeiro ho aihan. Segundo ho kbit, ho reino, ho hukum. Ho posição, ho glória, mundo nia. Terceiro, ho fama, narambot. Baihan Jesus la mono, tamba Jesus na ihan, maromak nia futarlia. Banarambot, ukun, posição, mundo nia. Jesus la mono tamba, Jesus. Maromak filho, nia sorrona obedece det maromak padre, maromak aman det. E daí cos, Jesus la buka fama mundo nia. Jesus nia glória mak mate cruz, ressurreição. Jesus mate mas Jesus manan mate, nemo Jesus nia glória. Jesus la buka glória mundo nia. Maita cristão sira ita saran sira nebe halo ita ni Jesus lorong hat nulu retiro lorong hat nulu durante tempo quaresma ita Hanoi diabo tenta ita hoihan ita manangka lai Jesus ita lahan ia lahan para ia meu dia quarta-feira durante tempo quaresma tapi não ita obedece ita a casa no de moristuir né se diabo tenta ita lihu si ihan halo sa. E abstinência, e a sexta-feira. Se é sexta-feira, maluceira da labara, será necessária. Não mosumai é sexta-feira, que sexta-feira santa hantia. Hemu Maria mutin, tua mutin. Hantia. Nebe quando ita mono, ita lahalo jejum, ita lahalo abstinência, e halorom ne santa creda, hanori no namaita. Tentação diabo ne ita mono tião. Jesus la mono baita mono. Ha foi um potelo, maluceira, ita hanoi fila fala. Diabo tenta ita bebê icona. Dala hira mas kita resiste mai be, ita la usa razão barbara, la usa razão selo. Primeiro, makanai kita haluhan durante tempo quaresma. Jesus convida ita a tu badina sta rona maromak ne futarlia. Maromak ne futarlia uma chave importante. A tu ita ne fiar bele mete, ita ne fiar bele forte. A soro diabo ita la bele usa bot selo. Osan si halomono ita, rikusoi si halomono ita. Posição social se halo mundo ita. E ita nia cano yo in mundo nia se halo mundo ita. Tamane quaresma tempo atu ita halo ita nia retiro. Tempo atu ita fokus, ita fo atenção. Atu rona maromo ni futarlia nebe sustenta ita fo hana ita. Atu ita labele moris ho ai han isiniande, mas beta mos moris ho ai han espiritual, ai han clamar nenia. A foi Jesus convida mos ita atu halo forte tene espírito, halo forte tene clamar. Atu ita forte hasuru diabo nia bosokten, diabo nia tentação sira. Ho dia adora maromak det, la bele adora buat barbara. Palu sira dalla Roma ha colher ti hona. Oi não repete. Ita timuruan sira dalla barak. Ita se ba adora fato, adora ai, adora samea, samoro, adora lulik sira. Lulik laos marom. Maromak makalo lulik, laos lulik makalo ita la halo lulik. Unemos maluk sira, mai tahano fila fale. Ita hane santimuruan. Ita ne fierba maromak ne loso na kasidao. Ita pele lori maromak.
Ihe itene ibu, dori maroma que itene moris, atu halakon diabo kala. Malu sira, mai ta prepara italian durante tempo quaresma loro hat nulu. Atu ita bele tama ya Pasqua nessa ema fon. Fon ni hana maroma, fon ni Cristo. Ita rona di dia maroma di futar liamba, adora di dia maroma ba. Atu sai ema nebe forte tempo quaresma, nan diabo nan tentação sira.